Hata tusikie kidogo, tutanie kidogo. Tumeona kwenye Instagram yako, kwenye comment, kwenye posts za Sadbi Satura Mabafu, ulikuwa ukipost, ukiandika, ulikuwa ukicomment, ukilike. Sadbi alikuwa akionyesha Warundi kama nyinyi na yeye mko mnafahamiana kwanza vizuri. Lakini tunataka kujua kitu kimoja tu. Na sisi tunatamani kufuata kakapera kadogo nyimbo ya Sadbi ambao unaweza kunajua. Kadogo tu. Tunatania tu. Unazingua. Unazingua. Unasikiliza. Kwa Sadbi unamweka katika nafasi hiyo. Sasa wewe kwako. Wewe mwanangu unazingua bwana. Tukungirashwa guhura na Otile. Ikintu dukoze ni inzira ni imwe mu nzira nyinshi twagiye tugwira abaririmbyi buno munsi. Kandi nibaze ko mucyo kwishimira. Nimba uno munsi ari ngaho kubwa Sadbi, suko ari ngaho kubwa Sadbi, kubwa abaririmbyi b'Abarundi. Kwa capacity cyose kwantugira kandi kuko muzumva kuri microphone kirike kinini bawo sanze mumenyereye maze boteramana kenshi gashoboka. Uyu munsi rero Otile Brown no yaza mu gihugu cyacu Burundi niho yishikira yavuye mu gihugu cya Kenya tukabeshi mu munsi yarakoranye na Meddy ba Deben ya n'umunani nawe yakomeye cyane mu gihugu cy'iwabo. Niyo no munsi rero yahishikira abamesha makuru benshi twashoboye kumwegera turamwakirana igishika murabizi nawe mu Burundi imico yayo y'ikirundi ngene bimeze umushitsi turamwakira neza hari n'abantu bashobora kumuha amashurwe na staff yiwe barabamba abashurwe na staff ya ibintu byagenze twamwakiriye neza cyane nk'imico y'ikirundi murabizi yari kumwe na staff yiwe baramuha amashurwe tukamuraza kuvyibonera ingene yashitse kuri airport kuko mubizi rero twaje twumva ngo baje gukorana collab na Jagiramani Sadbi muzi mwemera gose Sadbi nta munota muzi niwe rero baraje gukorana Sadbi n'umushiri we Bernice bari bahishikiye kumwakira yakurikirana inkuru ubandanye gukora subscribe like share na comment zanzi prioritaire murabizi tugiye tumenye ibiri updates byo twazanira ko twebwe dushobora gutwabona dushobora kuzuka ariko mwebwe wese comment turayikorera ko cyane ya kurikirana inkuru ku yindi ko byagenze nubaho cyane. Otile Brown ni msanii ambaye ni mkali sana kwenye East Africa. Ndio kama kawaida hata tukipishwa nyumbani kwa sababu kila kitu tunaweza. Sadbi amepana pesa nyingi kwa sababu ufike hapa kwetu Burundi. Lakini tunataka kujua umefika hapa Burundi kwa sababu pesa ambazo Sadbi ametoa ama ni kazi za Sadbi zimefanya ufike hapa kwetu Burundi? Mimi kitu kimoja nitasema ni kwamba mimi ni msanii ambaye huwa siweki pesa mbele. Umeelewa? Kitu kinachotangulia huwa ni talanta kwanza na uwezo wa mtu katika muziki. Umeelewa? Sasa mimi kuja hapa si kisa hela yake aliwekeza katika mradi huu. Umeelewa? Cha kwanza kinachotangulia ni kwamba ni mimi kumkubali yeye kama msanii na ile kazi anayofanya. Na nadhani ni moja kati ya msanii ambaye nafaa mshukuru sana na mpatie ile support ambayo anastahili, maana kule kwetu Sadbi ni mkubwa sana. Umeelewa? Maana kuna kazi amefanya mwanzo na kazi hata na Bahati pale ambayo anafanya vizuri. Sijui kama mnatambua na mnaheshimu uwezo huo. Umeelewa? So mimi nitasema si kwamba ni hela but ni kwa uwezo wake kile kipaji alicho nacho. Kwa uwezo wake. Na Burundi nadhani mtafanya kazi nyingi pamoja na Sadbi Satura Mabafu na wengine wasanii. Lakini tunataka kutambua Kenya wasanii wangapi wanapigwa kule ama wasanii wangapi ambao unafahamu hapa kwetu Burundi? Sema kweli yani mimi Sadbi I think Sadbi bro like no disrespect to anybody. Umeelewa man? Man, I'm sending love to every artist pale nje ambaye anajitahidi anajituma. Umeelewa? Lakini mimi hapa Burundi mimi nikisiaga Burundi huwa namuona Sadbi. Umeelewa? Na pole kama huenda kuna watu ambao wanatia jitihada lakini sijapata kuwaona. Umeelewa? Ni hali tu. Ila mimi ninaponitajia Burundi siku zote huwa naona sura ya nani Sadbi. Ndio, plani ni nyingi lakini sasa tujue kama Otile Brown atafanya kazi na Sadbi tu kwa kwenye plani zake. Tasema nini? Tuko tayari kwa lolote lile. Si tuko hapa kwa ajili ya
Sat-B, lakini pia msisahau tuko kwa kwenye industry nzima na pia watu wa Burundi. Umeelewa? So tuko tayari kwa lolote lile yani. Sasa ni Big Boss na ni msanii ambaye anatengeneza vizuri sana na anajitahidi kwa kusongesha mbele muziki wetu hapa kwetu Burundi. Na East Africa washaanza muelewa, wanamjua hadi dunia nzima washaanza elewa Sat-B ni nani kwenye muziki. Sat-B na ashafanya kazi nyingi, ashafanya na Medi na ni mtu ambaye ushafanya na wasanii wakubwa. Uko tayari kabisa kwa kupambana kimistari ama kupambana kimuziki na Sat-B Satura Mabafu? Hapa kwetu tunamtaa King. Bless up King. Napenda maswali yako. So mi nipo tayari. Mimi ile swali ambalo nataka niulize yani watu wa Burundi. Maana mimi najua watu wetu 254 watu wa Kenya wapo tayari. Watu wa Burundi mpo tayari maana vichwa viwili vimekutana hivi Umeelewa? Alafu vichwa vyenyewe si vya kawaida. Kama wewe unavyosema kwamba ni fundi, umeelewa? Na mimi pia alhamdulillah ni pia fundi, umeelewa, kwa udogo wangu ama ukubwa wangu. Acha tusikie kidogo, tutanie kidogo. Tumeona kwenye Instagram yako, kwenye comment, kwenye post za Sat-B Satura Mabafu, ulikuwa ukipost, ukiandika, ulikuwa ukicomment, ukilike. Sat-B alikuwa akionyesha Warundi kama nyinyi na yeye mko mnafahamiana kwanza vizuri, lakini tunataka kujua kitu kimoja tu, na sisi tunatamani utufuata kakapela kadogo nyimbo ya Sat-B ambao unajua kadogo tu tunatania unazingua sikiliza kwa Sat-B unamweka katika nafasi hiyo. Sasa wewe kwako wewe mwanangu unazingua bwana. King Sat-B wakiri muri byakomeye cyane mu gihugu cyo Burundi, ariko yashoboye kugira byinshi ashikirije. Yavuze ati Sat-B Satura Mabafu muri nanje nzikakomeye kandi nanje niteguye kugira nshobore korana nawe, ariko abarundi baraza kwifuza kumenya mbega kuri ki Sat-B yifuje kuzana Otile Brown mu gihugu cyo Burundi. Bora tanya sema kwa Kiswahili. Ndio. Ni kitu muhimu kwanza, ni kitu kizuri na ni upeo mkubwa wa kumwona kwanza Otile hapa nyumbani, na Otile ni msanii mkubwa, si kama vile unadhani, na ni msanii ambaye atarajia kwamba nikifanya kazi naye atanipush kwa sababu kuna ukubwa fulani ambao anao zaidi. Ndio maana nikawa nitafuta na akanikubalia, akaniwea vizuri. Ni kitu ambacho najivunia, na wewe kama mwananchi unapaswa kujivunia haswa. Sat-B kuva Crown Royal usenya amasezerano nayo nubweletse ko abarundi n'abakunzi b'umuziki wawe bagiye baridoga gutandukanye mu kutabona ibikorwa, ndetse uranabipostinga uravuga ati abarundi bashavuye, ariko udukubise ikibombe cha surprise mu kutuzana Otile Brown mu gihugu. Mbega zangu za Crown Royal zo bazirimwo? Egome, iyi ni gahunda yategeza gukorwa mu kwezi wa gatatu n'iryo shirahamwe nyine Crown Royal murabizi arigiye dusana amasezerano. Hama kubera yuko twifuzaga yuko muririmbyi aza adusange ngaha abarundi bamubone atugendere maze tubereke igihugu cyacu cyiza bishoboka imyaka iza cyangwa iminsi iza maze bazane imitahe yabo. Turifuza cyane yuko abandi baririmbyi abakina amasinema baza mu gihugu cyacu kugira ngo tubashe kubera igihugu namwe mu byishimiye tubyishimire tubereke igihugu cyacu cyiza. Akabazo kanje ariko kanyuma kuri Sat-B, akabazo kuri Sat-B Sat-B Satura Mabafu, akabazo kanje ariko kanyuma, uri umwe mu ntare ziko ziraseruka cyane mu guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi, mu kutuzanira abarindi baririmbyi birurangirana mu kwisi kugira mushobore gukorana ibikorwa bashobore kugira natwe ibendera ryacu barimenye mu makungu ribana rihungabana mu muziki. Ariko ndashaka kumenya mbega abandi baririmbyi musanzwe mukorana umwuga uri kubategurira iki, ndetse uri gutegura gute kungira bashobora guhura na Otile? Ikintu dukoze ni inzira ni imwe mu nzira nyinshi twagiye tugurira abaririmbyi buno munsi, kandi nibaze ko ari ikintu cyo kuyishimira. Nimba uno munsi ari ngaha kubwa Sat-B, tuko ari ngaha kubwa Sat-B, kubwa abaririmbyi b'Abarundi.